Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mu dukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu n'amakuru batandukanye agenda yibanda ku ngingo z'ingenzi zitandukanye. Amakuru kandi by'umwihariko yibanda ko yarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Mu dukurikira rero muri hirya no hino hatandukanye tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Twihuze cyane rero reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abariho duhera amakuru yacu mu gihe urugamba ruhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC, imitwe yihurije mu cyo yise Wazalendo, abacancuro ndetse n'umutwe wa FDLR. Urugamba rero rurakomeje mu bice bitandukanye by'iki gihugu, ari nako benshi bagenda bahasiga ubuzima haba ku ruhande rw'abasivile b'abanyekongo ndetse no ku mpande z'abasirikare. Ubu rero noneho umutwe wa M23 watangaje ko ngo waje gukubita icuro igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo ubwo bari mu mirwano yabahuzaga mu duce twa Katsiro ndetse na Mabenga. Mu yandi makuru kandi akomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko abanyekongo bazindukiye mu myigaragambyo basaba perezida w'iki gihugu kudasinyana amasezerano mu ibanga n'ibihugu bitandukanye. Mu yandi makuru kandi akomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu gihe abanyekongo bahungiye mu bice bitandukanye mu nkambi zitandukanye mu Rwanda barimo barasaba amahanga kuba yagira icyakora ku bwicanyi bukomeje gukorerwa abanyekongo by'umwihariko haba abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse n'abanyamurenge bari mu Kivu y'Amajyepfo ndetse n'abandi banyekongo batandukanye bari gukorerwa Jenoside nk'uko aba abanyekongo bakomeje kugenda babitangaza. Bakaba batangaje ko rero mu gihe amahanga adagize icyakora ko bazifatanya n'umutwe wa M23 watangaje ko uzakomeza guharanira uburenganzira bw'abanyekongo. Mu kanya ni mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka rero twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Tugiye guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko n'ubundi rugamba ruhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC rukomeje mu bice bitandukanye bigize iki gihugu. Ubu noneho umutwe wa M23 watangaje ko waje gukubita inshuro igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanya abikorwa bacyo ubwo bari barimo bararwanira mu bice muri teritwari ya Masisi mu bice bitandukanye nka Mabenga ndetse na Katsiro. Aho rero umutwe wa M23 waje gutangaza ko waje gutsinda igisirikare cya Kongo FARDC ndetse ukaza no kucyambura intwaro n'amasasu bitandukanye nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'imirwano yabereye mu duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi nka Mabenga, Mweso ndetse no mu nkengero zaho. Aho rero byatangajwe ko iyi mirwano yaje kuba muri iki gitondo nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara. Umutwe wa M23 wakomeje kugenda ushinja igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo harimo umutwe wa FDLR ndetse na Wazalendo ndetse n'abacancuro hatibagiwe ingabo z'u Burundi ndetse na SADC ngo ko babyutse batera ibirindiro by'umutwe wa M23 nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka ndetse n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma. Babyutse batangaza ko nyine cyangwa se bemeje aya makuru bavuga ko kuri uyu wa mbere aribwo igisirikare cya Kongo FARDC cyabyutse mu mirwano bari bahanganyemo n'igisirikare n'umutwe wa M23 nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara rero n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka ndetse na Lieutenant Colonel Wiringoma batangaje ko ku makuru cyangwa se ku butumwa bashyize ku rubuga rwabo rwa Twitter batangaje ko igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa FDLR na Wazalendo n'abacacuro ndetse n'ingabo z'u Burundi hatibagiranye ingabo za SADC bakubitiwe inshuro ndetse bakubiswe inshuro aho bari barimo bararwanira ikansiro ndetse no mu nkengero zaho. Ubwo umutwe wa M23 watangaje ko muri iyi mirwano baje kubambura intwaro ndetse n'amasasu bigiye bitandukanye nk'uko rero amakuru yagiye ashyirwa ahagaragara n'aba bavugizi ba M23 mu mafoto bashyize ahagaragara ku rukuta rwa Twitter. Batangaje ko cyangwa se bagaragaje ko bafashe imbunda za A47 ndetse bavuga ko hari izo bambuye igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanya abikorwa bacyo babafasha mu rugamba bahanganye muri n'uyu mutwe wa
2023 nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa. Bavuze ko amakuru nyine bashyize ahagaragara cyangwa se umutwe M23 washyize ahagaragara, wavuze ko wigaruriye agace ka Nyanzare nkuko nyine wakomeje kugenda ubushyira ahagaragara. Ukaba watangaje ko cyangwa se umutwe M23 ukaba watangaje ko aka gace gaherereye iwabo cyangwa se ari iwabo wa General Sultani Makenga, aho nyine iyi mirwano yari irimo irabera yahuzaga izi ngabo za FARDC n'umutwe wa M23. Batangaje ko nyine baje kuba bakubita icuro igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bacyo. Uyu mutwe wa M23 watangaje ko utazigera usubiri inyuma mu rugamba uhanganyemo n'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bacyo, kuko watangaje ko ufite intego yo kuba wagarura amahoro n'umutekano mu banyekongo, by'umwihariko abari muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho bakomeje kugenda ngo bishwa abandi bakakurwa mu byabo. Uyu mutwe wa M23 watangaje ko uzakomeza guharanira uburenganzira bw'aba banyekongo. Dukomeje amakuru yacu n'ubundi, reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyekongo bakomeje kugenda bamaganira kure cyangwa se bakomeje babyukiye mu myigaragambyo bamaganya cyangwa se babwira Perezida Antoine Felix Tshisekedi gutaba azongera gusinya amasezerano mwibanga n'ibindi bihugu, nk'uko Perezida w'iki gihugu yiyambaje cyangwa se ari gukorana n'ibihugu bitandukanye nk'igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse na leta y'u Burundi ngo bimufashe kuba yagarura umutekano muri iki gihugu. Ubu noneho rero abanyekongo batangaje ko cyangwa se babwiye Perezida w'iki gihugu kuba atazongera gusinyana amasezerano mu ibanga n'ibindi bihugu bitandukanye, kuko ngo ibi bifatwa nko kugurisha igihugu. Nk'uko rero bakomeje kugenda babishyira ahagaragara, umuryango Lusha cyangwa se umuryango Lusha uharanira impinduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wakoze imyigaragambyo usaba Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kutongera kugirana amasezerano n'ibindi bihugu mwibanga, ibintu ngo bifatwa nko kugurisha igihugu. Nk'uko rero byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara mu makuru atandukanye mu myigaragambyo nyine y'amahoro yari, nk'uko nyine amakuru akomeje kugenda abishyira ahagaragara muri iyi myigaragambyo. Bivuga ko ngo yari imyigaragambyo y'amahoro ariko ngo yaje kuburizwamo na polisi y'iki gihugu. Basabaga ko Perezida w'iki gihugu ngo atongera gusinya amasezerano kubera ko ngo aya masezerano n'ubundi ntacyo amarira aba banyekongo, ndetse bakaba bakomeje kugenda bavuga ko ngo mu burasirazuba bw'iki gihugu nubwo asinyana amasezerano n'ibi bihugu ngo bimufashe kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu, ngo mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kubura amahoro ndetse n'umutekano. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, icyifuzo cy'aba banyekongo cyangwa se icyifuzo cy'aba banyekongo gikubiye mu nyandiko abigaragambya bagaragazaga ko bifuza gushyikiriza guverineri w'intara y'Amajyaruguru cyangwa se ya ruguru, isaba umukuru w'igihugu kutagira amasezerano mwibanga n'ibindi bihugu. Bivuga ko ngo byaje gutabara aba banyekongo, kandi bakavuga ko nubwo ngo bavuga ko baje kubatabara n'ubundi bakomeje kubura umutekano, ndetse benshi muri bo bakaba bagenda bahasiga ubuzima. Rero iyi myigaragambyo yaje guhagarara ngo berekeje ku biro vya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bamusabaga ko nyine yabavuganira kuba yabwira umukuru w'igihugu akaba yamubwira ibikomeje kuba ku banyekongo, by'umwihariko kuba bakomeje kubura umutekano mu bice bitandukanye, ndetse benshi muri bo bakaba bagenda bahasiga ubuzima. Bivuga ko Perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi yagiye agirana amasezerano n'ibihugu bitandukanye harimo Uburundi ngo kugira ngo bizafashe iki gihugu cye ngo kurwanya imitwe yitwaje intwaro harimo nka M23. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Rero mu makuru yagiye avugwa cyangwa se amakuru yagiye ashyirwa ahagaragara, Perezida w'u Burundi yari yohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo zijye gufasha
igihe igisirikare cya Kongo FARDC guhangana n'umutwe wa M23 ariko abareberera kure cyangwa se abasesenguzi mu bya politike bakomeza kwibaza ese no kubera iki cyangwa se kuki kubera iki n'ubundi ingabo z'ibihugu bitandukanye zikomezwa koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugarukanayo amahoro ndetse n'umutekano, ariko n'ubundi ubwicanyi cyangwa se umutekano n'ubundi ukaba ukomeje kubura muri iki gihugu. Nk'uko rero n'ubundi abanyapolitike bakomeza cyangwa se abasesengura ibya politike hano mu karere k'ibiyaga bigari bakomeje kugenda bibaza nimba koko izi ngabo ziba zoherejwe muri ibi bihugu kuko ziba zigiye kugarukana amahoro cyangwa se guharanira amahoro n'umutekano w'abaturage, cyangwa se by'umwihariko baba bifitiye ibindi cyangwa se izindi misiyo zibajyanye muri iki gihugu. Hakomeza kugenda hibazwa nimba bashobora kuba baba bagiye kwicukurira amabuye y'agaciro cyangwa se n'ibindi bikorwa bitandukanye nk'uko byakomeje kugenda abyumvikana kuri MONUSCO, aho MONUSCO yakomeje kugenda ishinjwa kugenda ihohotera abaturage, ndetse nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara byumvikanye ko bagiye banafata abaturage ku ngufu, aho benshi muri bo bagiye banabyarana. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara cyangwa se nk'uko abanyapolitiki cyangwa se abasesengura ibya politiki bakomeza kugenda bibaza impamvu abasirikare cyangwa se ibihugu bitandukanye byohereza ingabo muri iki gihugu ariko umutekano ukaba ukomeje kugenda ubura. Hakibazwa rero nimba koko baba bagiye kugarukana umutekano muri iki gihugu cyangwa se baba bafite izindi misiyo zibajyanye muri iki gihugu. Dukomeje amakuru yacu n'ubundi reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe umutekano n'ubundi muri iki gihugu wakomeje kugenda imyaka n'imyaka ishize hakomeje kugenda humvikana umutekano muke muri iki gihugu, ndetse byaje no gutuma benshi muri bo bahunga iki gihugu bakerekeza mu bihugu bitandukanye harimo u Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye. Ubu noneho rero impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bice bitandukanye, by'umwihariko abahungiye mu Rwanda mu nkambi ya Kiziba barimo gusaba amahanga kuba yagira icyakora. Izi mpunzi z'abanyekongo zahungiye mu bice bitandukanye mu Rwanda, by'umwihariko bari mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'iki gihugu, baratakamba cyangwa se barasaba imiryango mpuzamahanga kugira icyikora ku bwicanyi bukomeje gukorerwa abanyekongo bari muri Kongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu bwoko bw'abatutsi bari mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse hatibagiranywe n'abanyamurenge. Aba banyekongo bakaba basaba imiryango mpuzamahanga kugira icyo yakora ku bwicanyi bukomeje gukorerwa abanyekongo ngo bitaba ibyo ngibyo, bakaba bazihuza n'umutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 watangaje ko intego yayo ari ugushaka amahoro n'umutekano w'aba baturage b'abanyekongo, by'umwihariko abari mu burasirazuba bw'iki gihugu. Watangaje ko ari abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, izi mpunzi z'abanyekongo zahungiye muri iki gihugu cyangwa se zahungiye mu Rwanda ziratangaza ko ngo zihanze amaso imiryango mpuzamahanga ngo ibagereze ijwi ryabo ku buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe ngo bitabaye ibyo cyangwa se mu gihe leta ya Kongo ngo itabikora gutyo bakazishyira hamwe cyangwa se bakazihuza n'umutwe wa M23 watangije intambara yo kurengera ubwoko bw'abatutsi cyangwa se abanyekongo, by'umwihariko abari mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, aba banyekongo bakomeje kugenda batangaza ko barambiwe nyine ibirimo birakorerwa abanyekongo bagenzi babo. Babitangarije mu myigaragambyo y'amahoro bari bazindukiyemo kuri uyu wa 4 Werurwe mu nkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi, hagamijwe kwamagana ubwicanyi buri gukorerwa abatutsi n'ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'ababahema mu ntara za Kivu zombi, ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa rero, aba banyekongo kandi bavuga ko bamagana ibihugu bigize umuryango w'ibihugu by'ubukungu bya Afurika y'Amajyepfo bizwi mu izina rya SADC, ngo birimo Afurika y'Amajyepfo, Uburundi kuba bifasha leta ya Kongo gukorera jenoside aba abanyekongo. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara mu myigaragambyo y'abari mu nkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba, bagaragaje ko barambiwe ubuzima
bubingo bamazemo imyaka isaga 25 mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye mu gihe imitungo y'aba banyekongo ngo yakomeje kugenda isahurwa ngo ndetse yakomeje kugenda isahurwa n'ingabo za Kongo ngo aho ari zakagombye kuba ziyirindira umutekano nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'iyi nkambi ya Kiziba Methode Obedi. Yavuze ko ngo bibabaje kubona amahanga areberera ubwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa abanyekongo ngo kandi iyi miryango mpuzamahanga ari yakagombye kuyihagarika nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara. Aba banyekongo rero bari mu Rwanda cyangwa se muri izi nkambi bakomeje kugenda bamagana ibikomeje gukorerwa aba banyekongo bagenzi babo nk'uko rero byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Uyu Obedi nawe yakaba yavuze ko ngo bibabaje ko aba banyekongo cyangwa se iyi miryango mpuzamahanga ikomeje kureberera ubwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa abanyekongo ari aho ko kuba aribo bakagombye gufata iya mbere kuba baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, by'umwihariko aba banyekongo bakomeje kugenda bakorerwa ubwicanyi. Muri bo rero abo muri Fizi bavuze ko abayobozi ngo b'inzego z'ibanze bakorera mu kwaha kwa leta ya Kongo ngo ntacyo bafasha ngo iryo hohoterwa rihagarare, ndetse nabo bakaba ngo basaba ko imiryango mpuzamahanga yabatabariza ubuyobozi bwabo ngo kuba bakunamura icumu ku bwicanyi ngo bukomeje gukorerwa aba banyekongo maze ngo bukaba bwahagarara. Mwe rero mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubagezaho, reka amakuru yacu tuyasubikire hano, tuzongera mukomeze kugira ibihe byiza. Gusa kuri we waba uturakanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha, nagucishikariza gukandaho maze ukazajya ubu wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. We warudukurikira uri mu bice bitandukanye, turagushimiye. Amakuru yacu nakagaruka ukomeze kugera impagarike n'ubugingo aho muri hirya no hino muhahe muronke amakuru yo nakagaruka, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, nyagasani akomeze abishimire.